kekanakan nih kemana kan nih dadayan kada diangkat malah kekanakan nih kemana lah. Hari saja sudah terlalu nih, manakah kekanakannya nih? Julaknya macam-macam aja, regen lah ditinggal. Nah nih, regen pulang kalau ditinggal. Wih, mau suruh aja. Siapa lah tuh lah? Hah? Tuh. Binian binanya. Kita lihat Bang. Aku. Kurang anu lo, binian hanyar ke lo. Bang nah. Pin siapa lah binian lah? Orang kampung hanyar pinanya nih. Orang mendatang aja kotaknya lah. Tapi lucu, lagi pilih tiba-tiba saya bulu. Itu bebinian model apa buat? Orang tuh kalau nya di binian batis bebulu itu nelayan nu. Apa? Naik rezeki. Naik rezeki lah. Amun bebulu sawah kan wari. Kalau orang mendatang nah. Bisa jawab Bang, tapi siapa lah? Amun dilihat awak anu Pang. Pindah kayak nyacil irus, tapi acil irus kada hirang. Ini hirang benar. Anu murang tuh. Daripada Kika. Ayo, aku penasaran lah. Yuk. Aduh. Sawat aja mukul. Damet. Sabar ngalai karena kawan lalu nih. Ih, lihat. Nah, tunggu nah. Kuasa mana? Asa kada nyaman. Asa pengoncut benar awak aja gono. Aku disuruh abah, aku nolai. Aku disuruh abah gua. Kemana Pian? Kudu kerabat rokok. Pian nih. Kemana? Ember tertinggal. Aduh. Ya Allah, ini. Aduh, mana embernya? Ini ember. Jeleknya. Aduh. Kenapa kekanakan tadi bukahan nih? Kayak hantu kah aku nih pindah takutanan nih. Aduh, hai Pian nih. Kenapa? Ulun makaheh. Jaka diambil gani mau boleh takutan ya Pak? Itu malah lain juga timbul siang-siang malam kayak pindah orang aja lagi. Mulai jauh-jauh sudah melihat tadi itu rasa merinding duluan. Aduh Pian nih. Makanya juga apa? Aku merasa kayak apakah bila anu tadi itu jangan anu bilang ngerasa Sungai pada juga tadi itu aja nang buat tapas. Hantu model wah ini tadi dilihat jauh lah pina anu bener lah. Sekali juga diparaki merinding lah awak. Pian ini jelas. Buka dulu. Aduh astaga. Aduh macet rasanya napas. Aku dasar takutan bener tadi itu. Namanya yuk lah. Aduh mangga. Aku rasa anu juga rasa patahan tulang anu. Ulun jadi dapur sekali ini. Lung kitok narai. Dengan jatah pulang amada. Hantu model nang gitu. Apa pulang? Rusak, lu kartutan. Siang-siang kayak ini. Bener. Buka aja, pengecat udah. Betul liur. Kenapa? Ini kan ampun Ikam nih apa? Dilihatin nah, aku nih julak ikam. Walau beneran ikam nih. Liwar julak nih. Aduh asa buhuru paru-paru nih. Aduh. Julak kau orang ditakutan nih. Pian nih liwar. Siang bubur dingin. Rambut panjang. Aduh Sakira jadi artis juga. Kenapa putih nih itu lah. Makan di waluhi.
Nah, mun sudah tuntung dibalur kayak itu tinggal dibuat dalam oven. Tunggu 30 menit. Ada aku anu di anu apa ini seorang ulas ini. Iyalah. Itu kamera bawa ke atas, Cit. Apa ya? Ketawa-ketawa. Asa kada nyaman. Ah, ngoncut benar awak aja gunung. Kan buka-buka. Enak buka aja ngiring kata gue bulik kalau ngambil sini. Tapi jangan laju. Mangga. Jangan kedingat. Sukrip. Subscribe.